Çima proje kawsatê xwestin kul vê gundê werçekin zarar û xesara vê proje çi ye ji bo wê? Wê çi zirarê bide we axa we? Em mezin deprem çevive. Ev van sontajana lê keve zerara wîna em mezin ser fay hatiye depremê zêde çevive. Zerara wîna dudiya jî ev bitkî heywanê me giş ew bive. Biqede yani. Ji bo wî tişta em mezin ji bo me soruna em mezin deprem. Ana millet belki çevre farkı da ne sev gundê me farkı da destek jinadı me çevre me ama em hatta ki sona ew ka xwe em ew bide ji bo wî en zerara mezin ji me ra deprem vira. Millet farkı da bu ki en zerara mezin deprem. Tabii hûn dibêjin heke ku ev proje bikeve faaliyetê hûn ê ji dev ji ax û av û gundê xwe berdin. Vallahi wî çabuk faaliyet em mecburun em. Wan nem giş talan bu vira. Yani wî çam hayvan jî xwedî nekirî welatî em vira giş bir çadım birin. Debara gund serçe îdara gund serçe Hayvancılığı. Davara gund ser hayvancılığı. Vakitini tiştek tuni yani sev hayvancılığı. Tüj bu gund bu xwedî yani tu ana dora hafte 80,000 hayvan gundê me dayê. Yani her tiştê me ser hayvancılığı. Geçima me ser hayvancılığı. Ji bo wî em mecbur berxwe didin yani.